Истории страницы зене ушса, ширым жымыр бушламыжынже шыржывра еплері хлару турупулныне тишкерзень, шак нашкал үгержик туфсадырать. Рабочий зем ирден бушлаза шерлечен ишлеше, анжа укша деньги пидехте сагал илеше. Христианзень курныжи дешав дерин ужалла. Харбыргай правине хүтелемен немінле майзем дежу. Вак халықсене уйырмах евр келне. Шак нашкал лару туруба, малы метлі шинзем килешседі мапулдарайман. Адаланса бұраган революция югумне чарзаларда стеллевбе, иккемеш мигулай варатша, пиндедығы жерпилік мешуге августын ултымыжынже патшалық думине ергелеси манифест, тада патшалық думине туза ғураси сақпун ежынна. Патша манифест чин пиндедығы жерпилік мешуге октябрын вунжичемыжынже хужывебе, тада шақ жылги декабрын вун бірмыжынже ежынна патшалық думин суйлави жинжен законебе келе жүлен, хузанке бірнинжен тұғыр депутат, Чемберге бірнинжен улды депутат суйламай балыртына. Чываш шержевинжен премеш депутата Яков Абрамович Абрамов азуйланы. Бұл хузанге бірнин едерне уезінжи уби булысне кереген чиргүлі уби ялінже, пинде загыр жер жетмелгішімір шулда жүралны. Чиргү прихуд шкулінже віренне. Укашие, вырос секретарь Абрамовна, печень бұқса үстерек. Бұл ақшак уби школин, прям учительницы булать. Яков Абрамов иге жул хузанды учительзен семинарийинже пелюилне. Анжақ тепчер жезем каланы тұрық, она студентсен пылғавне худшыныжын бірінзе ведермезіре ғундан қылар заяны. Патшалық думине суйламалы тапқыр жетсен, шамырықта хой жуғышне калама бұлдараган хрестчене, ял жинмезем бұлыс пұғывне суйла заярашы. Ундан едернери уез пұғывне. Пинде тоғыр жер ултымы шылги апрелін вунбилік mëжінже вара, хузан кебірненчі суйлав жезен бұғыве, уби чывашне патшалық думин депутат не суйланы. Едерне уезінчен, малданына суйла зайрашы хузан кебірнене кайран, хузан кебірненчен тұғыр депутат суйла зайрашы Рашей думине, вот шак тұғыр депутат хушинже, Яков Абрамов индевал бірден бір чуваш шутлан задрай. Премеш патшалық пуғыве, пидерди таврический керменде шитмелигі гунышлене. Премеш дума депутат жезем правительствон законба келешсе дыман ежегеле бірги, вишшердығырун бір шивеч үйду запрос шеклене. Шавын біргиех патша кубуғыва салат саяны. Патша лашне хиришкайны Яков Абрамовын бурнышынже кайран чилай еврлық кылар задратны. Биде хваланы дейді, өлермейінде. Он хейнделеге болынде бір тислік көбәйнет, мүлеге майлы болен бол, кірсе болса шылын зайгында. Еп фотосинчан жа курса сәттене. Вот шабаға кебабай қадашны жасывадып, аға, сен болны, өренне сен болны депутат. Яков Абрамовын премеш патшалық пуғы вешлене жүхне үгертеліне сын үгертеге ұпранза юлны. Тюндер ене милой жене Марии Павловой 23 мая 1906 года тезе жирза алыбусна. Шак фотокарточка убитары хинчи премеш күлебе документе жутланма болдарать. Яков Абрамович ежегеле берге, малданги районды музей директор болна Андрей Николаевич Николаев пойде бызгыш туза ертерже. Бұл кунда убиш кулинже ретме жүхне, шабах оның келін жүрдінже вырцадыны, хватердедіні, шавында оның семьйен истории беле, хойн истории беле, пиде буян материал бухна. Яков Абрамович Абрамов сапайлышын болна ол. Еп депутат болын десе кірлесе жүремен. Оның туанеземде, хал моногеземде шанашқал жинземех. Яков Абрамович пиринжен монгукажи булать. Пире они беде нумай галазабану учинжене, времени почекренек пильне. Яков Абрамович пирин беде пызыкшин болна, вренишин болна. Вол койне учитель платшин беде болна. Панхикун и беде учитель булса ишледеп, наверное, вол шутланы манахитры был маланде. Премеш патшалы думин пуғывне салацияны ғышынғы жылзенже Яков Абрамов уби волос старшины, волос іштықком председателі болна. Пиндедіғі жервунза кірміш жылда едернере уесли вак кредит кассин